Kublai shubun pi parlok bro ki baju page pekerjaan ya kan deka channel mau benar te parlok bro mentang wan rak biang cepi bat pentip cepi ya kan deka fixture football tournament ka bahe du hapo mau keruat bala penyaj da ka mau langwir sport club kan deka fixture ka bat thamai ka deka jing pha jong ka penyaj bat pentip biang nomor bala don ka jing pen kala ha ka we ka dia kai te mentangan pilih no cepi ya kan deka fixture ka bat thamai hapo mau langwir ha ka ba ka nega jing ala kai football tournament ka bahe du hapo South West Kazil district kan long biang ha ka khat sau terik nomor ha ka aru praterik ladap ha ka ba ka silong ajong kala Korea ka jing job persa ya kan North East United teto ini asngap bangan puli biang cepi ya kan deka fixture ka bat thamai bala penyaj dai bala pha da kinong penyaj teto ini asngap mentang teka mau langwir sport club football tournament invitation tournament arjar ar pulai kacaka kali hamaran site snart playground Maulangwir mau kerwat South West Kazil district Meghalaya dengan pilih no Chisendon te hak ar pratrik to kadat kan ar pratrik kan pilih no ya kabadei kabanwan kan next game te kan next game kade hak khat sau dregu November arjar ar pulai hak por chibaji no phai sngi ke dia kun kade hap deng kan Nongbri FC na po South West Kazil district kan kun bersya ya ka Benris FC na Rimboy district te kade hak khat sau trik hak chibaji no phai sngi te sawan parlok bro hak khat sau trik pangan bat ngam sa pentip biang cepi nak menta kade ke jing ya kai kade ke ya kun te haka kat pradrik November arjara pulai haka Porsche baje no phais ngi ka jia kon ka long apdeng ka Langsning FC kan ya kon bersya ya ka Kli Mauli FC na Nong Ston ka Langsning na Shillong pada Kli Mauli na Nong Ston te haka arpo artrik November arjar ar pulai haka Porsche baje no phais ngi kan ya kon apdeng ka Barak FC na Nagalan kan ya kon bersya ya ka Golden Lion FC na Rembai kumut ka Barak Nagalan na State Nagalan bat ke Golden Lion na po Rembai Cantihil te haka live podre ko November arjar ar pulai haka Porsche baje no phais ngi ka dia kon kalong apdeng ka MLP FC na Shillong kan kon bersya ya ka Himal FC di Brukaj Himal FC na di Brukaj bat ke MLP na Shillong te haka pradre ko December arjar ar pulai haka Porsche baje no phais ngi ka dia kun hapdeng ka Tura United FC kan kun bersya ya ka Apu Yemi FC na Nagalan ka Apu Yemi FC na Nagalan kan kun bersya ya ka Tura United FC haka kat riu trik ko December arjar pulai kan kun hapdeng ka Smith FC na Shillong kan kun bersya ya ka KMC Sonapur Assam Smith FC na Shillong kan kun bersya ya KMC na Sonapur Assam akan rutrik di sembar ajar pulai haka Porsche baje no phais ngi bat haka ar pulai triku di sembar ajar pulai ka baderu ka singi ga bakhadu jong ka first round ga jingkut ya ka first round ka dei haka Porsche baje ga kun hap dengan nyawa sa Jowai kan kun bersya ya ka Imphal FC na Manipur tekane kelong ka biang manam ta jong pi ban lek na mar ka dei ka sikut jong ka first round haka bagai nyawa sa kan kun bersya ya ka klub Bahranba na Manipur kata ka Imphal FC dengan ngej parlok borok pilas ngotu ya kene bat nyala pilas ngotu bat pilas yo sngew ya kene ka jeng pentip jonga na kamta kene ka fixture apo mau langwir haka baya de bat kene ka football tournament ka bahit bat ka best bahadu kata hak maka prize ka long ka bahe bahadu kata te ngej pin sawan haka khat sau trik ka dia kurap dengan Nongbri FC kan kun bersaya ka Benris FC ditang kene kublai shbun ngej pilas tu bat pilas ngap bahaya ka jing pilih jonga ya kini ki klub ki barat ba ki tim ki barat ba ki ban ya aireng ha kini kita ring bang ala dia pulin ditang kene kublai shbun ngen saya kan biang ha ka we sngi bat ngan sa pentip baru ya ka dia kun hap dengan Nongbri FC bat ka Benris FC na kamta ka dia kun ha ka khat sau trigun November ha ka ju ka Hamadan sai snatแต่กี่น้องปัญญากี่ละปัญญาบ้าอยากในกตัวมันหาดูได้อีหุ่นที่ใช้กี่บ้าหากบ้ากับฟัสเกมกี่บ้ากี่ละยาระบ้าอยากการกลมปัญญาจองกี่น้องปัญญานักกำตากันในกตัวมันกับแฮดูปอสาวเวสคาเซลสตริกที่ตั้งกันในคุบเลชวนกันเสียกันดูปัด